ددمن شر دا کسن حری بشانس او کسن کو دکارن ججه شر برون و رزگار ببن بگوتنه گدن ببن کوچبر و پنابر لید دمن پشتی شر دا جی جیانا حری بزحمتو با آزار یا وانه جبرکو او ایدی هم بی وارو بی ناسنامنه هم جی کرتکن حری کرهاتینه لسر ماسه دیپلوماسیه پنابرین کو لناو استنبول نجی نها لسر کل و گرمکه وسانه جبرکو دما کو جوان را هاتیه وقتاندن بو پنابر بونی لستنبولی بداوی هات والتی استنبول بریاردا کو او پنابر و کوچبرین سوری این کو ناسنامه و مافی اقامه تنبه جباجر در بخن مهلت کو جبو ترکاندن باجر هاتو و دیار کرن بداوی هات در روژا کو او بریار هاته گرتن دجی جخوا حیزن امنی لنوا باجر دست به نیچیرا کوچبران کرن لگوری آگاهی انفرمی حتی نها در دورا 10,000 کس هاتنه گرتن و جباجر هاتنه شاندن بشک وان بو سوریه بشک جی جبو باجارن دن هاتنه وگو هستن و او لی تومار کرینه جیبجی کرنا بریاره دبست صدما کارست و تراجدی نو جبرگو هن مالبات هنه هر اندام اکوان لباجارکی دن تومار کرینه از 7 سالن لهامه کت 7 سالا يعني روش قالك خرابي أنا حمل عفرني عم دمار داب إيش تنابي تش تنابي يعني عم تمده هندر دابون عم كي چون ما إجباري كر قام قوش بربون رابي ما كي كم نكاتشي كم دفتر عائلة مخواستن دفتر عائلة جي تنايا عم دفتر عائلة هندابي أكيش كدر دفتر عائلة بينم قانون در كده دبي بفتلن سوريا إنفيسيا كم لك يا خوات تنايا إتابع كي بفتلن سوريا كم كدره جواره محمی خرابی از چو سبه دارم از زیوار تیم مالا نکیم در کفم گمل کب بگرن یکیم بشینن زوره میجی لحاد مینن یعنی از هیرو 3-4 روزن از نکیم جمال در کفم گمل چو بگرن یکیم بشینن و زور جیل و دارینه نکه چون کن که از اتخاذم کملیکه ما درخینن اسلامی ما نو ویژن آلی سوره ام تخازن کملیکه زارو که ما چکن یا من هنی یا زاره متنه و اسلامی بجیتنه یعنی ام وید خازن عفرین سواج هابی من کاری اداره کرد در بکره اما تم و درجی بی 7 سال نمله و درن کت سال هفته ناکاج کملیکاج ما تخازن کملیکه اسلامی مجر در نخستن ای زارو کش در نخستن جدستپیکا شهر نافخایی و سوریه در دوره 4 میلیون کسان خسپارتن ترکیه او پیشی لقامپ و باجارن باکوری کردستان هاتن بجی کرن لی هر کو سال پیدا چون او قامپ هاتن گرتن کوچبرجی جواندران پکیان چارالی ترکیه رجای هری مزنجی هاتنا و استنبوله لگوری آگاهی فرمی او رجا 700,000 کسه لگوری تخمینان در دوره میلیون اک پنابرین سوری لناوا استنبولینه ریبازا کو ترکیه نها جبوشاندن وان بکارتینه هرچی قصد نلگوری پیمان ناو دولتی بجی همو جیهان لهمبری و بریاره بیدنگه 1951 tarihli Cenevre Türkiye ji yek ji alîgirên peymana Cinêfeya derbarî rewşa penaberan da ye ku di sala 1951 da hatiye qebûl kirin. Madeya Sûsê weke qeydeke tekeze û bêguman e. Ew jî wêyekê nîşan dide ku penaber bi ti awayî nabe bêne vegerandin. Nabe ku penaber bo cihekî wisa bên veguhestin ku jiyan û azadiya wan dibin gefê de ye. Di heman demê de ew peyman wêyekê jî ferz dike ku derîn we ji xelkên dibin gefê de her vekîrî bimîne. açık tutulması demektir. Türkiye demeke dirêje bi ısrare da ku operasyonekê li ser axa Rojavayê Kurdistanê bi rêva bibe û piştre jî hemû penaberên Sûrî li wir bi cî bike. Penaber piştî ku di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de bibûn kertikek mezin, niha jî di navbera Amerîka û Tirkiye de heman karîgeriyê li xwe digirin. Mülteci sorunu genel olarak istenmeyen bir sorun. Mülteciliğin Kêşeya penaberan kêşeyeke wisa ye ku kes naxwaze pêra mijûl bibe. Ji bo çareseriya mayînde berpirsiyartî bi temamî dostiyê netewîniyekbûyî welatan de ye û ji bo çareseriya vê pirsê jî nexşereya netewîniyekbûyî karîgir e.
لگوری ویجی نبا کبتو آوایی پنابر بین وگراندن. Kişilerin kendi rızalarıyla dönmeleri lazım. Her roj li Stenbolê nêzîkî 600 koçber têne girtin û ev ber bi Sûriye ve yan jî ber bi bajarên Dilva têne şandin. Li aliyê din bi saya medyayê civaka Tirkiye jî li hemberî penaberan her roj sortir dibe. Gefa veguhestinê û pêra jî êrîş û fişarên nicatperest jiyana wan vedigerîne dojehekê. Son zamanlarda şahit لسر کوچبران آگاهیان قریجی نراستنا بلاف کرن و دجایتی همبریوان تزیده کرن. جهکیف خوشیه که ترکیه دری لوان وکر و خلکی جی پیشوازی لوان کر لنای قبول کرن کنها او بینشاندن. دورده هم سوچه ده صلات هیا که داخویانین شاده ده و خلکی هانده ده. هم جی سوچه مدیای و سوچه اپوزیسیونه جی. aynı zamanda da muhalif parti, siyasi parti temsilcilerinin yanlış söylemlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Beşek ji civaka Tirkiye ew demeke li hemberî biryara walîtiya Stenbolê ku Wezareta Navxwayî û hikûmet jî piştgiriyê dikin, ji bo ku penaberiyên veguhestin di nava liv û tevgerê de ye. Bes ew bi tu avayî nabe rêgir. Desthilatê Tirkiye bi çend sedeman hewl dide vê biryara xwe weke biryareke makul bide qebûlkirin û cîbî cî bike. İki tane gerçek neden var. Birincisi دو سدمên vê biryarê hene. Yek hewldana avakirina herêmeka aram li Bakurê Sûriyê. Ya din jî encama hilbijartinê vê dawiyê ye. Hikûmet hewl dide têkçûna xwe di hilbijartinan de bi dijminatiya koçberan jê bibe. Divê emok welatî rê nedin cîvcîkirina vê siyasetê. Türkiye'nin emekçilerin ödememesini sağlayan bir politika izlemeliyiz. Koçberên Sûrî li nava Tirkiye êdî weke beşeke vî welatî ne. Ji ber ku 50,000 kes ciwan bûne xwedî mafê hemwelatiyê. Li tevahiya Tirkiye nêzîkî 12,000 kargeh vekirine û dahatekê li aboriya Tirkiye zêde dikin. Li aliyê din zarokên wan êdî li vir fêrî zimên bûne û dibistanên wan li virin. Lê tevî van hemû sedeman jî ger bang û rêyek rêgiriya ji cîhanê dernekeve, bi hezaran malbatên Sûrî neçar dibin yan careke din berê xwe bidin şer û wêranî û mirinê yan jî xwe li behr û deryayan biqelibînin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.